Ahmed Mushimimana chega umupira muri hariya. Attention arafunga Jean Paul shakisha uburyo akeba ariko penalty hariya. Atungimana hariya aramucenze nibyo hariya ubona umutoza avuga ati ikosa ukoze ni iki. Salma ayitoshira hariya ati ni penalty nibyo umwana yamucenze Basile yamusunitse ni ikosa hariya. Ikosa hariya reba shangariya neza Basile amubuza kwinjira. Mutoza umusifuzi hagati akoze akazi ke yabonye ko umukinnyi ahagaritswe kandi yari muri position yo kugira gutsinda hanyuma amushyira hasi bikaba ari penalty rero. Kevin zamuye umwuka Iferembe iravuze. Kevin agiye gutera umupira. Kevin agiye gutera Kobeta yawufashe Kitego hariya Wilonja afashe umupira hariya arawurekura. Kevin aba yakurikiye igitego cya mbere. Wilonja yari afashe umupira neza hariya arasubara Kevin arawukurikira ashyiramo igitego cya mbere cya polisi gitsinzwe na Hakizimana Kevin. Ariko yateranye negligence. Umunyezamu Wilonja Ismail yari yakoze akazi neza rwose yari yawugaruye ariko no abura za mbaraga zo kujya kuwufata kuko ntabwo yawufashe ngo awugumane. Yawufashe ahubwo yawugumana ntabwo kumwaga. Dore action ngaha ni ikosa ko Basile yamusunitse kandi ari mu rubuga rw'amayina. Nibyo ni ikosa. Reba yawufashe ahubwo noneho yakoze amayina kwikanga kujya kuwushyira kuko yabaye nk'uwusubiza mu maguru. Urabona ntabwo yagize yawugumana yagize kwihuta ngo agaruke noneho cyangwa iyo haba umudefanseri akaza hakiri kare we yamufasha ariko yari kure. Gael Duhaye Ndavye uteye ariya katurebe Gael tanga kano shyira kamutwe opira igitego gitsinzwe na Nshimirimana David. Yavuze imenza kucheza mapema. Angalia jinsi walivyocheza. Gael Duhaye Ndavye alimemena cross vizuri halafu ikamkuta jamaa anasimama peke yake akaweka mpira kimiani mwenyewe kabisa alikuwa mwenyewe. Tanze ku ruhande kwa Bertrand Chevyerie attention Kina Chisa Hussein kapitani Chisa Hussein imagutera imipira bagenda baherekanya neza. Kontra-attaque zakozwe na Basile ahereza mugenzi wa Bertrand agarura hagati Chisa aragatera basana bakagaruye kagira ingufu nkeya arongera agasanga awuteramo igitego cya kabiri cya Mukura Victory Sport. Igitego bubatse hariya reba ukuntu bagarura umupira amakosa bakoze hariya. Reba ahantu Eric yarahagaze urebe Eric nakabonye ko yagiye gufata Chisa hariya. Nibyo Romario Mukura irimo kwerekana umupira mwiza ngaha. Mpira utanga Nabidi Terishati Kitego hariya kosa likozwe na Idi Saidi. Kitego Dominika Itabaktari kitego cya kabiri atakaje umupira hariya. Dominika aruri hafi umunyezamu yarakoze akazi ke ariko awugaruye ugaruka muri axe Isamu ahita mushota igitego cyiza hariya. Igitego cya kabiri cya Police FC. Kipe ya Mukura itangiye igice cya kabiri nako hari kuru bagenda batakaza umupira ukanya Saidi yaratakaje umupira mugenzi we Idi Saidi narawutakaza hariya. Reba hariya mpira itamushota David ntabwo yarari hafi yashoti yari komeye niko bimeze. Hariya polisi ibonye occasion ntabwo yayipfushije ubusa. Isaza pia kina mugenzi we Eric mpira utangaria birakomeye shote
asanga tayari rwanyeganyeze igitego cyiza hariya ahita ajya ku butaka ati alhamdulillahi rabbil alamin, asante sana Mwenyezi Mungu. Akunipa bao hili la kuongoza. Polisi 3-2. Babu jini hapa anaangalia mwenzake kosa alilofanya goalkeeper. Yabari koja ageze. Indi hariya musore Saidi tabashije gufata neza mugenzi we. Ntabwo abashije gufata neza mugenzi we. Pira anobekamo igitego hariya. Polisi itsinze ibitego bya 3.